Muraho neza mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'umusirikare uhambaye cyane uyoboye Special Force muri RDF. Amazina ye yitwa Major General Lucky Karusisi. Yavutse mu mwaka wa 1974 kugeza ubu afite imyaka 51. Yavukiye Zaire ahitwa Sarongo Ikishasa mu buhungiro muri leta ya Kongo. Akimenya ko inkotanyi zatangiye gahunda yo kubohora igihugu, Abanyarwanda bari barahunze bagataha, nawe yaje gutanga umusanzu we mu nkotanyi. Yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 1992 mu rugamba rwo kubohora igihugu. Mu mwaka wa 2000 akora ikosi rihambaye rikorwa n'ingabo zidasanzwe za Special Force. Akimara kuri soza yahise ahabwa amahugurwa yo kurinda umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakomeye, Republic Guide cyangwa se CTU. Mu mwaka wa 2004 yarindaga umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame nk'uko babona mu mafoto. Mu bijyanye n'amashuri, mu mwaka wa 1995 yatangiye kwiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, National University of Rwanda. Noneho mu 2016 Major General Lucky Karusisi yarangije mu ishuri rya gisirikare riherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa United States Army Commando and General Staff College. Major General Lucky Karusisi yabaye umuyobozi w'ibikorwa mu ngabo zishinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu, Republic Guard. Noneho mu mwaka wa 2016 agirwa umuyobozi wungirije w'ishami rya Special Operation Force mu ngabo z'u Rwanda. Mu mwaka wa 2019 yahawe kuyobora ingabo za RDF zibarizwa mu mutwe ukomeye cyane ujya aho rukomeye witwa Special Force. Kugeza ubu akaba ari we ukiwuyobora. Mu mwaka wa 2022 mu kwa karindwi nibwo yazamuwe mu ntera aba ku ipeta rya Brigadier General, ahabwa ipeta rya Major General ribanziriza irya Lieutenant General, ubundi hakurikiraho General, akaba ari naryo peta rya nyuma mu gisirikare. Nkuko mwabibonye mu mafoto, ntabwo ajya asaza. Kuri ubu afite imyaka 51 ariko agaragara nk'umusore w'imyaka 25. Bamwe mu gutabya bati, ese wazatubwiye ibanga ukoresha kugira ngo udasaza? Uyu mugabo ni umunyabigwi kandi afite amateka akomeye cyane mu kubohora igihugu. Abanyarwanda bakaba bishimye bameze neza muri iki gihe, nabyo biri mu bizamura igikundiro abantu bamukunda. Jye mwabanaga muri no nkuru nizwa Kubwimana Jean Claude. Iyi yari SF Media TV nk'ibisanzwe. Niba wifuza ko hari undi munyabigwi twazakuganirizaho ukomeye, wakwandika muri comment tukazakigarukaho ubutaha. Stay on touch, ndabakunda.